Gue lagi sedih banget nih, Kenapa bang? asmara gue lagi terkoyak-koyak. Set. Emang lu mulai bercinta lagi bang? Kira-kira iya, kira-kira obatnya apaan ya biar asmara nggak terkoyak-koyak? Nyari cewek bang? Lah itu dia intinya mah. Cuman nih kayaknya hati lagi terluka, sobek, pengen dijahit, kagak bisa ngejahit. Ada bejo? Lah itu untuk ngejahit baju. Lagian bini lu mau dikemanain bang? Buset dah. Dah, lo mah ngomongnya kagak-kagak sih dah. Kalau hati lagi terkoyak-koyak. Bini cantik begitu. Set masih cari yang lain. Bukan masalah cari yang lain. Ini hati lagi terkoyak-koyak. Oh, berisik beledut. Ayo tuh pemirsa ngertiin hati saya. Bodoh amat. Au. Pok 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 pok.